Senong, berjong ketika Tan, berjong ketika konstituensi Beraboi. Ngai kublai pi, nakaliang juga parti gedongi ke UDP, bakilayawan kami, hakni kemadan, menpensiunan, ya uniu kandidat jongi, bak Sensya Kupal Roy Lingdo Haba Bamangi Nagaliang Daga Party Lasay Banipun Hakani the Assembly Election Ahadar Abdullah Nagani the Soyong Constituency Abang Apel Ya Kijingilang Ki Bapir Aki Ski Baki Tayo Ki Bulalet No Ngai Iba Kani Kijingilang Election Hakani ke Soyong Constituency Menta Kalong ke Basyong Shit Haduk kata-kata Warga semua tua Bakating tua Jom kipat ba Banwan siya kiniki jingalang Kalau penbent nak kalian jom ke UDP Kadai keting semua it Keting semua burung Nak kalian ke jom B Yai mahek don Ba HDR Lingdo Bangkuai Haduar Blay Ilalong dong ilam jompi, labon keligi snem, lalang bakla lapalat yang lain hol lakukan keligi snem, ila syakri yang kenika soyong konstituensi, bat ilano senyam shibun, syaki padbak nong syong shnong, jong kenika soyong konstituensi. Natip ba nakaliang jompi di padbak. Kita don kata kajing smosi, halo kajing kelamno, jong imahe don. Bateng nak kini ketau, bahkan ni ke election ke pemerintah, ngai kajing wan kajong pi, dah kajing kemen, siapa kajing yang lagi berper, berhak kajing kepor, berai kajing pensiunan, i persa jong i, bak sensyar ibang ikut ibak pop. Iban pun hakani ke election. Ngakwa ban keli pi ipat ba. Hatu pilaya rai kotem. Ban aya ke jkersan. Yo kandidat jongi hakani ke election ke pemerintah. Pelayarannya. Hai. Si bol tarik, si sidor. Hakabam. Si sidor. Haka si bol tarik. Ndai syuap ban kela. Sani yang bercatai. Ay, pembet, kata pembet. Nakiwi parti. Ni akan parti jong bom. Ni long sidor. Nakal yang kejongi. Hakabom. Wajah beri. Nasi kuah akan cukup orang yang pergi kendiat kejing pentip. Kini ke election ke Bakharway. Ke assembly election ke Bakharway. Nado pengiyo yang kejela Meghalaya Hostel Katingai Spa Nyogwa. Bahasa kini ki kharway kali ki assembly election. Unju kamdan, unju dan hiru. Bakaway ke parti bakanyo konsensyar marway. Banyo yang katakan absolute majority. Bakadai tang Muslim. Katingai Spa Nyogwa. Bekaseng EPHLC kepala penghai yang ke UDP kejongi Hausnya Katindas Pak Nyogwa bila job hadu live armor ki MLA naki konstituensi gopier hakan ke jela Meghalaya batai tang hadu gopor bahkan ke parti EPHLC kelayo kebagi orang yang ikut pareng katakan absolute majority bahkan dia kata Undang syuk kita di parti bernyo yang katakan absolute majority. Batin akan kita tahu. Baman basna ikisorka. Absna ikisorka blek haulang. Batak ini ikisorka blek haulang. Donang kiwi ki parti lu. Berpeniat henti. Ya kesensyal kesadar. Hakan ikijela kejongi. Nama kata kamdon kesensyal kekadar berskem kaputlut kekam penroy kaputlut kikam development kiputlut badai nak negara ni tuh lipi
Pakai UDP, apa pipet, pakai cengiak nanti, pakai history, pakai UDP kecuali. Ke UDP kedai kita ke parti, kemudian scam barabor. Ya kedua ke sorkar, ke form, akan dikejelang mekhalia. Bagai nak kata jingdong ke parti UDP. Bagai dulu kita kerja scam, haki sorkar ke bapir. Haki samsung beralih no. Kejingdong ke UDP, haki sorkar. Kalau scam ya ke sorkar, bagai sorkar kene hadu samsung. Berhabab nyipet dikini artini ke district council. La kadai ke KHADC, la kadai ke JHADC hamde jane hills. Kejingdong jong kinong elam jong ke UDP. Lengkap berkiwai-kiwai. Kepada scam ya kejing telegam jong KKC akhirnya ke artini ke district council. Kene kadai kejing non scam jong kinong elam kibadon hak parti UDP. Dehne hakne kepenci pemerintah araja artuai buat wadana wilayah community bagi job bonus hakne assembly elections ndai ngiyo ya keting job kan hatwengot ki MLA nanti konstituensi kopier ndai wala kataro yung do kamlele gemar ka araja khasra ni job kan niwot ki MLA ki job hak araja khasra bas mentang ilakiu cakap hatwengot ki MLA hakne sejarah tungi ajuangi pak proses bagi ini candidate kita ya pun hakne election menegane long ladangi job pun nak yang dungi ku ke UDP ladangi job pun hakne assembly election menegane kamur pakan long ke jenis nan ya ke job penriu ke dungi kedenya ini orang wrong assembly ini orang wrong secretariat ini orang down ke cabinet barang ini siap ni kan orang rai min ya rajang ku ke kunhon jong kinong yang jong ke parti UDP ndai bagi rang rai gakam sunsyat kada gakam bak kamsan bangin ngak panile gabat bangin ngak sunsyat tamaroi ini non kam ya ke kunhon resolusi bagi ngak manjok bongot walang iyo nakan rewot sa hatwengot ndai mentangi community pa akan ke election ke pemerintah banangnya naso yung constituency ini akan say someway UMLA sebagai donang akan ke kebun jok kinong ilang jok ke UDP assembly Agam Nagaro Hills ni kinong banyo ya kejingjok ndai namni na Kasih Hills Hatway ngot ki MLA niladon away ke team ni Basman. Hatway ngot ki MLA ni Job nang ni na Kasih Jane Hills. NPP ke Job Kasih niladon nongi ke UDP bagia ke NPP hamne Kasih buat Jane Hills. Bagai Job sebab sensyar bapu ke UDP Job ya ke UDP nang ni Kasih buat Jane Hills. Hagabom. Ikuan namin kata. Johnson hagabom. Lepas tak pilih dengan suka bertolong ipi dan negoi. Buat. Iya, kiting keren di social media. Iya, kiting talk di print media, kita semua. Ya kiting siap keren ben. Na kalian dungi ke parti UDP. Ini semua ya kata kami UDP. Nangi ngalong kita di Rioramba. Di bawah Pansya yang penuh kiting ketok. Di bawah Pansya yang penuh kiting ketok. Kami ini. Mengenai don kerja pergi pada. Malam ke tolong ini Asyakri negeri kejat penuh kedungi. Itu aneh mereka. Bagi yang dia penting Asyakri yang negeri kejat penuh kedungi. Lepas menang ni pergi ke negeri itu di Selopuk. Bahkan ni kita sorkar dia kaulang, UDP kita nak sorkar dia kaulang, dan makam mutlak. Abang ia dongang kedua kedua kita sorkar, abang ini dia skap jar nak kalian kedungi. Ndai ke kebang kursi kalau
Mga ini ikut kubur berhamdam. Benar mga pet. Hak ikut kubur umopor. Lambi kawai gedul. Hak boladon lang kini MLA kini lang. Jom ke parti kini lengkap pada Chief Minister Konrad. Berhamdulillah bahwa kini di parti UDP umat Kinselek yang di bat mereka parti UDP benar ya suara. Ini kecil sisa. Yang itu UDP. Iba alam tu dekal. Ini Vice President. Itu adalah kedua bopor mana. Itu kedua bopor mana kami. Ini Bashar Menin. Ini Bashar Michiski. Jumlah selama. Jadi malam. Dia pergi ke UDP baru satu yang ke MLA. Ia beli melon. Natip tak? Namun General Secretary ke parti bernatip. Bagi don kata keting semua scam, keting lok kawai. Kumki MLA ki badan hadir ke parti jogi, kumki nongelam ki badan hadir ke parti jogi, bat kumki nonger syang hadir ke parti jogi, ni alam kawai. Kawai ke sini. Tim dengan semua bakla. Ba Kila patai kubur, lenteng ni, lagi kuat kubur. Kini ki kubur hak saya. Bagi nongelam juga parti UDP lu. Bila balik dan penyesok Manggalan kecil sisa berkata berkuat berkeren kuat lebih kepada Bapin Num Suatu Kapla. Nomor hari ini dibuat election mereka Rajan setengah seni terbur kadang kecil Suatu Kapla lebih kepada Bismillah Banum Suatu Kapla yang ini berpensisya Bagi keseparti ngilong kawai Ilong scam, bat minang ya tray. Nak mendak dengan konstituensi kita bat nak mendak demi kejat menteri kejong. Bat sakawai suara mensyong, nasukwa bat kontang digawai. Nak kenal, nak kepuar bat I mahek don iwan siyir. Nadak nak kejeng semua komen. Memang ngampui perhat. Baik mahek don, iwan don, di parti, gopir. Hakis. Bor di Pulau no, bakat tu katwai, injil yang kami ke parti UDP. Belai injil yang kami ke parti UDP. Nomor ini, bagadon kecing kermen, ha kami ke parti UDP. Kemudian ke parti Riulung, ke bahaya kami, berkebakwan kami, ha kami ke celah ke kejungi. Bernajuong berbor, dalam katbarang. Ipat pa tan susah kesul jong bom laki dik hone kedenya. Lalu ke parti UDP, ke parti Trani, ke parti Riulung, kedai ke parti ke Masyong Karbon, hapecat benrio ke jongi. Nidor datang kumno penuan dorbiang. Sesisi ini kami ke parti berklambiang. Ya kata kesensia ke kada hanya ke celah bagi ke jongi. Gaya kebakas udara imadok mahedon anjingwan kejoki nak kenal kesanterik harap kasih bayuan santerik Januari mana berkawai kepat baasla berhata kepat lapo yang isi potli kimak di bawah